Alright, twongeye kubasuhuza tunabashimira mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube, aho tugenda tubagezaho amakuru aba yizewe, amakuru agiye atandukanye aba agisohoka mu binyamakuru bisanzwe bikorera hano mu Rwanda iwacu. Murabizi ndavuga nka Mama Rwagasabo, Kigali Today, Igihe.com n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bisora inkuru mu buryo bwanditswe cyangwa se mu buryo bw'inyandiko. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubashe kubagezaho inkuru ziba zigiye zivugwa dukuye muri ibyo binyamakuru mu buryo bwanditse, kugira ngo namwe muzibone mu buryo bw'amashusho cyangwa se video mu ba mbere. Niyo mpamvu igihe wakanze subscribe kuri umuyoboro wacu wa YouTube bizagufasha guhora uri update ku nkuru zigiye zitandukanye n'amakuru aba avugwa hirya no hino hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Alright, rero twihuse rero nk'uko mwabonye kuri cover y'iyi video, naho tugiye kugaruka ku nkuru ikomeje kuvugwa, inkuru iri gukwirakwira hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho nanone tugiye kugaruka kuri Ishimwe Vestina. Mumaze kumenya cyane, ni inkuru nyinshi ziri kugenda zimuvugwaho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko hano kuri YouTube, Instagram n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni inkuru ziri kugenda zigaruka kuri Vestina. Ni inkuru nyinshi cyane bitewe n'uko mu minsi yashize, aho hari kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi, yakoze ubukwe bukomeye cyane, ubukwe mpuzamahanga, by'umwihariko nk'uko n'ubundi yakoranye ubukwe n'umugabo we wo mu mahanga, ndavuga Idrissa Udrago. Muramuzi ko ari we mugabo we. Rero n'ubukwe bwari bwabereye hariya muri Kigali Conference Intare Arena. Ni ubukwe bwari bwiza cyane, ubukwe bwari bwahuriyemo n'abantu bagiye batandukanye, ibyamamare tuzi hano mu Rwanda iwacu, ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, ndetse n'ubukwe bwakurikiwe n'abantu barenga ibihumbi mirongo ku mbuga nkoranyambaga, ndavuga ku buryo bwa online. Nk'uko mubyumva rero ni ubukwe bwaba bukomeye cyane. Rero si cyo kituzanye, ahubwo ikituzanye ni ukuvuga ku nkuru nk'uko mwabibonye kuri cover y'iyi video, aho tugiye kugaruka kuri Ishimwe Vestina nanone ku nkuru imuvugaho ko yaba yagiye muri Onapo, bityo bikaba bituma agiye guhana na Idrissa umugabo we divorce. Ese ibi bintu koko byaba ari byo? Wowe icyo usabwa ni ukuza tukabana hano kuri Advising Channel, uraza kuba wasobanukirwa byinshi cyane. Rero twihuse, ni ifoto yagiye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bivuga ko uyu Vestina yahanye divorce n'umugabo we. Ariko ibi ngibi icyo ugomba kumenya cyo bwa mbere na mbere yuko atari byo, ari scam. Mwagiye mubibona cyane cyane mbere y'ubukwe. Ni inkuru n'ubundi nyinshi zagiye zikomeza kuvuga kuri uyu mukobwa, aho bigaragara ko ari abanzi be cyangwa se abantu batamukunda bagiye bazitangaza, aho bavugaga ko na n'ubundi yaciye inyuma we umugabo we mu buryo butangaje, kuko ari n'ubundi amajwi bagiye bakoresha, amajwi yari arimo avugana n'undi muhungu, bakavuga ko yaciye inyuma umugabo we. Ariko izo zose ni inkuru zigiye zitandukanye, aho bavugaga bari kuvuga kuri Ishimwe Vestina bashaka kumutandukanya n'umugabo we, ariko ntabwo byaje gukunda, kuko kandi mwagiye mubibona n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye bavugaga mbere y'ubukwe bwa Ishimwe Vestina ndetse n'umugabo we Idrissa Udrago, aho byavugaga ko n'ubundi ADEPR itazemera kubasezeranya. Mu by'ukuri mu bigaragara ni abanzi be b'uyu Ishimwe Vestina bagiye batangaza izi nkuru zose zigiye zitandukanye, bavuga ko ari nabo bakomeje n'ubundi gukwirakwiza izi nkuru z'ibihuha. Nanone bavuga ko uyu Ishimwe Vestina yaba yaragiye muri Onapo, bivuga ko ari n'umupango yari yaragiranye na Irene Murindahabi. Musanzwe mubizi ko ari manager we, ari we wabazamuye cyane cyane mu muziki, nk'uko ari wo twabamenyemo cyane. Rero bikavuga ko uyu Irene Murindahabi ari we wari warapanze na Ishimwe Vestina umupango kugira ngo ajye muri Onapo mbere y'ubukwe, kugira ngo namara kugera mu rugo rwe azabashe kuba yashwana n'umugabo we. Baramaze gukora ubu bukwe, baramaze gusezerana hose, bagahita bagabana imitungo ya Idrissa. Rero ibi byose ntago tubishimangira kuko nta kimenyetso gifatika kiraboneka, aho abantu bari kubipostinga bari kubikora nuko ari ifoto bari kuzana ku mbuga nkoranyambaga, aho n'ubundi bigaragara ko koko Vestina yari ari kwiteresha urushinge, ariko ntago byemezwa ko uru rushinge ari urwo muri Onapo, kuko bikomeje kuvuga kuko na n'ubundi ari inkuru aho bafashe ifoto ya Vestina ubwo yikingizaga izindi ndwara zigiye zisanzwe, byashoboka ko yaba ari coronavirus yikingizaga, bakaba bagaruye iyo foto bashaka n'ubundi kugira ngo bakomeze gukora
gukora inkuru zigiye zitandukanye bavuga ko na n'ubundi ari urushinge rwa Onapo yitereshaga kugira ngo umupango we na Irene Murinahabi uzabashe kugeraho, ariko izi zose ni inkuru tudashimangira, ni inkuru za scam, uramenye ntubashe kuzizera, kandi icyo tugusaba ni ukugira ngo ukande subscribe kuri uyu muyoboro wacu kugira ngo ujye ubona inkuru zindi zigiye zizewe, inkuru ndetse n'amakuru biba bitandukanye biba byizewe biba bikivuga hano mu Rwanda iwacu, nta kindi twakubwira wowe udahwema kudukurikira gatanu kandi usibye kubabwira ngo ciao ciao kandi mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda.